Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Pada nongkrong ning endi, wong-wong kin sepi temen kin. Ning endi ki ya? Woi, kita gelati. Padan kerkin gelang. Nagmahan cilor. Ora ajak-ajakan temen. Cilor ay Bapak Hardi, moha. Woi, pura-pura kayak umur gede dosa. Duit kita kelapan ini. Laka. Oh, emang disalahkan. Jadi sih bilang ke Digo, orang ngopi segala itu. Emang uli pira kabeh? Oli, 7,5. Entek gue ngopi ku. Kita mau rebageng ya. Terus minum kopi nih baik kan. Woi, serius temen sih. Masalah apa? Dengan main tebak-tebakan biola. Ki, masalah tebakan maki. Bos nano iki ndeke kong. Woi, masalah tebakan mah boleh. Kalau kita mah yuk. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Masuk si lebo ya. Meletus balon hijau dan. Woi, kan boy, ngopi boy. Ngopi. Ngopi. Gabung lah. Ya, Biar tebak-tebakan ki. Yo, tebakan apa? Lu ngopi di situ. Wis, melu ngopi ki. Kirong genak ki. Yo, Anong kejebak ning hutan. Ceritanya wong ki arep balik. Arep merene ana macan, merene ana singa. Jadi sekelingkup binatang buas beku premen sarana wongku supaya lolos sing hutanku. digampang kuma. Apa coba? Atuh dadi edan-edanan be mul bakal doyan macan geuning daging wong edan malom. Sora manjing akal. Macan ngeliman aja nung edan aja apa gembas di puangan bae. Sira ora. Wis kudune mekenen nyanyi dangdut ya. Sapa nek? Mang Nanone nyanyi dangdut. Oh, uang aku. Iya, uang aku. Indah apa nyanyi dangdut kok? Atunda pada turu macane, ulane ya. Sing Terus bakal ora-ora. bisa kabeh. Woi, salah. Tuh gampang. Celuk be Mang Macan yang aku dulur. Sing ora-ora kasih mah. Kira. wes pada mentak kabeh ka. Atuh nancak beni wiwitan kok kesingan wis turu makita ne lunga kabeh ka pada. Wih, dipikir-pikir temen sebodoh sih di puangan tapan kono dentek lah tuman sekalian. Siram uang di konon di. Kayak wong ora dapet kemanusiaan. Dile yang dipikir aman munyer kita nih. Ada aja konon gak wong mak. Dile sebodoh sih dulur kita duduk. Emang sirap konon itu. Maksud kita menggelar solusi nek si uang ki supaya lolos ki premen. Apa nih sih reku melotot-melotot ning kita iku? Aduh jadi losi aja konon gitu wong mak. Ya yang aneh nih. Aneh apa coba? Yang lamun dipikirin munyer. Mau gua sih nanya. Asirang aneh lah otak ya. Aku uang mah premen sarana. Maksudnya uang eko. Kelipen. Maksudnya uang eko premen supaya lolos. Ya dulur kita dulu.